zdravstva i banjskog turizma. Baš tako. Narodna demokratska stranka, ukoliko dobije poverenje građana, trudeće se da svojim uticajem i angažovanjem utvrdi pravi pravac i izgradi čvrste temelje buduće turističke destinacije Gornji Milanovac. Angažovanje prirodnih resursa, kulturno-istorijskih mesta i spomenika, postavkom seoskog turizma na pravo mesto, sa punim pravom možemo očekivati izlazak u sam vrh turističke ponude na domaćem i stranom tržištu. Imamo planinu Rudnik, trudit ćemo se da planinu Rudnik osposobimo kao pravu destinaciju izgradnjom ski staze, izgradnjom trim staza i izgradnjom staza zdravlja. Pokušat ćemo da napravimo jedno malo turističko čudo. Čigota nije sticajem okolnosti slučajno tako to nešto uradila. Mi smatramo da Rudnik stvarno može da bude pravo odredište i prava destinacija. Malo kome je poznato da naša regija ima isti broj sunčanih dana kao Zadar. Svima je poznato da mi imamo 4 baš jaka vodena resursa. To su Brđani, Mlakovac, Savinac i Svaškovci. Ne vidim razlog zašto do sada nijedna vlast nije pokušala da na neki način osposobi te banje. Šta to znači? Mi ćemo se truditi i pokušat ćemo da utičemo na to da se osposobi banja Brđani, da se osposobi banja Mlakovac, banja Svačkovci i banja Savinac. To je trenutno veliki hit u svetu, baš ogroman hit u svetu, puno ljudi sa zapada koristite banje, jer vi znate da na zapadu živalju uglavnom više oboleo nego naš svet ovuda. Mi ćemo se zalagati i truditi da napravimo zdrave noge jednog pravog zdravstvenog turizma, zdravstveno-rekreativnog turizma. Što znači da bi to već samo po sebi moglo da zapošljava veći broj stručnjaka, kao što su lekari, kao što su turizmolozi, kao što su tako neke druge strukture koje normalno da bi bile zastupljene u svemu tome. Dalje, davno nekada bila je zastupljena ideja za jedno jezero koje bi se pravilo iznad Semedraže. Ono bi se prostiralo od Brđana pa sve do Savinca. To bi se dobila ogromna količina vode i bilo bi praktično jedno malo more. To bi se pojavili i novi sportovi, bilo novih radnih mesta za sve naše ljude ovde u Gornjem Milanovcu. Veliki akcenat, strahovito veliki akcenat bacamo i rekao sam na taj seoski turizam, na zdravu hranu. Gojna Gora, izuzetno zdrava sredina, Bogdanica, Kamenica, Pranjani, Boljkovci, Lunjevica, kulturno-istorijski sadržaj, Ravna Gora, strahovito veliki prirodni resurs, istorijsko nasleđe, takođe je Rudnik istorijsko nasleđe sa veoma bogatim istorijsko-kulturnim zaostavštinom. Mi ćemo se truditi jakim marketingom, jakom voljom našom, velikim odricanjem, da pokušamo da od Gornjeg Milanovca napravimo jedno stvarno atraktivno turističko čudo. Praktično, neću se pohvaliti sa tim, ali naš plan imamo i programe, elaborate, da bi Gornji Milanovac najzad sa pravom svojom sadržinom mogao biti evropska destinacija broj 1 u smislu zdravstveno-rekreativnog turizma. Dalje, mi imamo 4 različite mineralne vode u okolini našeg grada. To malo koji grad u svetu može da se pohvali da to ima u svojoj blizini. A ima i banju Trepču. A banja Trepča je blizu, vi ne znam koliko poznajete, banja Trepča strahoviti biznis je razvio. Banja Vrujci, banja Ljig, identičnu vodu imaju kao banja Savinac. Ne vidim razlog zašto bi se pare ostavljale u Ljigu, u Vrujcima, u Trepči, kad sve to mogu dobiti na jednom mestu. Naravno, nova infrastruktura, znači u smislu da se izrade smešteni kapaciteti usko stručni, znači praktično neki centri za rekreaciju. Dalje, ne vidim razlog zašto do sada nijedna vlast, ne kažem prošlu vlast, nego bilo koju vlast do sada, nije pokušala da Mlakovačku vodu dovede do zdravstvenog centra, do rehabilitacije, za informaciju za građane. Na rehabilitaciji postoji jedan dobar bazen, ogroman bazen postoji, sa kadom za hidromasažu. Zašto bi naši ljudi odlazili u banju Trepču, da ne pričam Selters i bilo koju drugu banju, kad sve to mogu da imaju ovde kod nas. Druga stvar, znači automatski bilo bi veća količina para, više bi se ljudi zaposlilo i eto, mala priroda već može na neki način početi da radi. Evo,